l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-okkażjoni ta' tnedija tal-Padiljon Ukren Villa Portelli fil-Kalkara bħala parti mill-Malta Biennale Dotart li qed jittella għall-ewwel darba f'pajjiżna, Mart il-President Ukren Olena Zelenska għaddit messaġġ tal-okkażjoni. Fost oħrajn enfasizzat l-importanza tal-arti u l-Biennale f'pajjiżna, filwaqt li ħadet spunt biex issemmi lill-artista minn pajjiża Alevetina Kakitse li qed tesebixxi xogħlijiet tagħha f'din l-akbar esibizzjoni artistika li qatt ġiet organizzata f'pajjiżna b'kultura mill-aktar rikka. Вітаємо вас із початком прекрасної великої історії, якою, упевнена, стане Мальтійське бієнале. Географічно, історично Мальта завжди була на перетині різних культур, що збагачували її традицію. Тож радію разом із вами, що бієнале дуже закономірно продовжить глибокий мистецький діалог та збагатить увесь творчий світ. Il-wirja mill-artista Ukrena tesplora n-narrattiva tad-dekolonjaliżmu u l-passat imperjali bejn Malta u l-Ukrajna bir-ripożizzjonar tal-Odessa bħala it-tramuntana tal-Mediterran. Fil-messaġġ tagħha Zelenska spjegat kemm hu ta' valur sentimentali li wieħed jifhem l-arti u l-istorja wara l-arti ta' Kakitse. Це персональна, глибока робота пані Кахідзе. Вона і про втрачених рідних, і про втрачений дім. Це про величезну частину українців нині, розділених, вимушено переміщених. І я дуже сподіваюся, що ви не лише побачите, а й відчуєте цю роботу. Il-Malta Biennale Dotart li qed jiġi organizzat minn Heritage Malta permezz tal-Mużew Nazzjonali il-Muża tnieda t-tlieta f'ċerimonja fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Il-ftuħ propju għal pubbliku sar l-erba' u l-Biennale se jibqa' għaddej sal-aħħar ta' Mejju li ġej, bis-semm ta' madwar 80 artist rinomati lokali u internazzjonali. Kollox qed jitellaw 25 padiljun f'21 sit ta' Heritage Malta. Fil-bidu ta' din is-sena l-Gazzetta The Guardian ukoll kienet irrimarkat li dan l-avveniment prestiġjuż u wieħed mill-aktar 10 attrazzjonijiet kulturali importanti għal din is-sena.